Yeah. Yeah, as you can see, yeah, I'm saying Thohoyandou. Ita ki endla the annual vlog ngomistoko loko lembe ri sungula hi endla hi advise the artist te tintswena ku ta fita kwa ti advice ti va advice wa ti nga tiya ku advice un'wana na un'wana ku leka munhu loyi va a tiyini nyana hi ngomi swi tivaka so ta hi va la hi vona kwalaho hi ta hi va katsakatsa so hi kwala a Thavhani mall as you can see ku famba ra hluphanyana ha ku hindza le khuwaneni nyana no vona ku ri kulenyana a bit of a direction but hi le ka right ya hina laniwa na mhaka leyi so ho nghena na ku vhela mi komba na khuwani leri ni ta ni resume nyana mi kota ku ri vona ku ri va ri hi kwihi so khuwani hi leriya le as you can see khuwani hi leri va ri le ya ri humeni swo ku ri humeni khuwani hi leriya le hi ri karhi hi nghena la Thavhani mall and stuff like that yeah, without any further waste of time here hi ta vheta sungula hi timhaka ta mi rhanga phanda vhele Ben Mayengani the president ku ya hi sayiti ra yona ku advise yona yi tshamise ku yini and the stuff like that yeah so ku lala ntiyiso I'm not going to lie ni hlamarini leswi hlava a nga swi endla ku lala ntiyiso just I'm not going to lie ni hlamarini swinene leswi a nga swi endla ka project ya murhangaphandha ya 2025 a ni nga swi expectangi chahe leriyani ri nga humelela la ku landzelela ntiyiso so project yona ku lala ntiyiso loko ni yi langutisa a yi tini swinene a swi nga twali ku lala ntiyiso ku na Limpopo Poison ku a yi kona se mexi leya swi ni chuhisa laha ku ri timhaka to loko ku ri dokodela Joe a yi kona ka mastering what will happen so kona hayi ntirha wu ri clean swinene loko wo cheka na trick yo fana na minyembani yi hume ku fana na Magic Street a swi ni hlamarisini I'm not going to lie i swilo leswi nga ni hlamarisa swinene swo fana na sweswo hi project leyi ya murhangaphandha leswi hlava nga fika swi endla laha swi kahle munhu a lala ntiyiso mina ni munhu wo tata hembe hi ngomi xitoko ni fike ni va ni ri honest ni tlhela ni va ni ri open so sweswi vhele ku ta kha ku ta another project stadium xi le ku kambe xi hala ndhawu nyana so ku ta kha ku ta another project ya murhangaphandha vhele so this time around we all know it ku yi ta yi nga ri kona dokodela Joe Shirimanga so ni twina ku loko ni yi languta ku hi sayiti ra murhangaphandha yes swi nga swi fambe kahle kwalaha ka sayiti ra hlavunyana last year ni twa ku ri risk loko yi nga ri kona laha i swilo leswi swi langutaka sayiti ra murhangaphandha ku va ka ha ri risk yikulukumba swinene based on my perspective I feel like ku va ku ri a huge risk so I think this year since last year 2025 hlavu swi tikombi na ku a nga va a ti-provini nyana ni twina ku this year hi rona ro a ti-prova mpela if that's the case mara ni swi languta as a risk loko ni swi langutisa mina ni twa ku kha ku ri a huge risk based on my perspective ma vona mhaka leyi so hayi le Thavhani namuntlha hi ta hi kha hi explora la Thavhani maybe na stadium ni nga tlhela ni mi edela swona a bit later mara ni ta khata yena because xi va xi ri hala ndzhaku nyana swi ta vona ku ta swi endlisa ku yini kwalaho ma vona mhaka leyiwa so hi leyi ni vonisaka swona ku hi sayiti ra murhangaphandha ku ni twa ku ri a risk since dokodela a yi kona yena i bini last day to admit ntirho a wu ri clean project yi boyini mi kuma ku yi fika yi ba hinkwayo yi saseka I'm not going to lie yeah vhele ta hi vi kha explore na Thavhani fiki ma mkhani mi hi langutisa kwala ku mi vona ye vona mhaka leyi so yeah it's a risk hi leswi ni nga ta swi laha hi sayiti ra murhangaphandha this year ku loyi kha hi cheka laniwa ni vona ku ri a risk ku ya hi project ya yona eka lembe ra 2026 hi leswi ni swi vonisaka swona so as I'm saying now va ta prove a va prove hi vona ku hi mpela hlavu i ta swi kota na a ri yexe this time around ku nga ha ri swa last day because u never know ku last day ku ndleke phela like minyembani yi hume ku fana na Magic Street 12 xi yi bele ro hlavu ndzeni twina ku maybe kumbexana xo fika xi va fayile xi va tifayili leyi phela like phela project leyi yi hume yi ri na veri ma yi vona vo revolution minkarhi liya leswi a ti bisa swo tibiti letiya ti yingiseleni kahle tibuti ti humesa leswi ya straight so swi ni hlamarisi nyana ku hey hlavu njhe hi wena njhawu yi va a wu yo kumeka yi ve tifayili na vona mhaka leyi swilo leswi ni hlamarisi nyana but ya ku hi sweswo i compliment kumbe sa lo hlawula a tirheni swinene ha hindza a Thavhani mall as you can see hambi ni ku to famba ni humelela kwa ha hindza hele as you can see so a yi ni hlamarisini project leyi I'm not going to lie ku wa hi leswi yi nga fika yi humesa xiswona and stuff like that
I'm not going to lie. Swi kahle ntiyiso wa chucha. Ni nge ti ni ta hemba la. Ku na way buy cars la. Ku ri kahle venda yi bela ku na giyana. Vona ku tlhela na ti way buy cars la. Yi na vutsanani nyana so venda. Ku hi development. So yeah, all I can say I ku loko ri impala ihlavu hi a nga swi endla ka 2025 a continue a mahlweni eka 2026 a fika a ba swa manyanga ni nga swi vurisa sweswo a hi mahlweni a fika a ba swi swa manyanga hi vona ku a ti prove vele that's what I'm basically trying to say a ti prove hi vona ku himpela a ku ri yena na eka lembe ra 2025 if u tlha swi kota this year I can approve him kwaye se i hetini hi vu producer loko u tlha leswiya like a kota ku swi repeata like that production a kota ku va a tlha a hi vuyerisa nyana phela hi fika hi kuma na thumbnail nyana ya that's all I can say loko ri ta kota ku a tlha a hi vuyerisa ni nga n'wi bela mandla hi leswi ni nga ta swi vula sweswi ku ni nga n'wi bela mandla hla hi sayiti rero yeah even then vele se hi khe hi hundza obviously hi ya ka hosi ngoma Mr Post so Mr Post loko hi twa vele a yi ri karhi hi explora the new sound eka project ya of course ya 2025 ya DDP kahlahla hi sungule hi Mr Post hi sungula hi DDP DDP this year a yi ri karhi hi explora a new sound hinkwenu swi twini yeah hey ku hi explore ra yona based on my honest opinion ni twina ku a swi nga ndlangi swona swo in relation to competition phela problem leyi nga kona ya Mr Post la i ku i la ka competition na muranga phanda ma yi twisanya wow this is amazing mos mara swa ta ni vo giya mos leswa so lava ngo yi ba hi mhaka ya weather ntsena va yi bi mhaka ya weather ntsena so ni twina ku ya side ra Mr Post la sound leyi na ku yi ta yi disturb nyana let me step away a bit na ku edita ti-video ni kuma se ni fika ni tlhela ni yi khata swi nga ha twala swin'wana or ni fika ni hi mute mhaka leyi so ya hi ku langutisa laha ya sayiti ra Mr Post ni twina ku loko ni kha ni yingisela the project ku yi ve na a problem yo i compete na murangaphandle ya a hi vuleni that way swi kahle hi va hi veke kahle mhaka leyiwa ku i ve na issue yo i va a kha compete na murangaphandle i problem leyi a nga na yo yaleyo you see so ri ka competition it's a problem because at least fike i kota ku va i ri karhi i matcha standard xa artist leyi i va i kha i kumeka i ri karhi i compete na yo if not it becomes a problem ma yona mhaka leyi so i xilo hi ngo hi nga ta ku yi kona ka hosi ngoma Mr Post yaleyo you see that's the issue wow yeah this is amazing sasekini swi leswi on step away nyana a bit so issue leyi hosi ngoma Mr Post a nga na yo yaleyo swi kahle ni va ni hi pake kahle ku ya hi sayiti ra yena ku the challenge leyi nga kona i ku i le ka competition so loko i ri ka competition loko fika tsandzeka ku matcha standard xa lowun'wana it's a problem ma yi twisanyana so ni nga ku project yes yena i zamini ku va a tisa a new sound mara new sound yena a yi kotangi ku va yi matcha na opponent ya yena ku nga Ben Mayengani the president se swi ka swi endla ku mi kuma project ya yena yi fika yi va yi ri hansi swinene another factor vele i timhaka to hosi ngoma Mr Post i munhu loyi a nga ri that prepared a nga ri as prepared i kombisini na yena ku a ri busy hi swa mati so ni twina ku na yena like the project in overall hi nga vula ku maybe a yi nga ri that well polished in terms of marketing ni nga vula tangu in terms of marketing a yi nga ri that great ku hi marketing ya yena because of the factor leyi nga yi kombisa yo a kha kumeka a ri karhi a disturbeka and stuff like that ma yi vona mhaka leyiwa swi ku ya kha ya twa so hi leyi Thavhani it's a very very beautiful mall and stuff like that so i challenge leyi nga fika hi va koho yaleyo ka sayiti ra yena like a nga ri as prepared so hi swi vona no vhele a tlhaviya kambe hi project liya ya 2025 ku va ku ri yena Mr Post straight hi fike hi twa vhele a fika a humesa u humesa 2 tracks na i fika a humesa 2 tracks liya hi nga yi twa so so yona hi ku yingisela like ku ve na mampanyaza vele no va lava Mr Post a yi ri na vo 2K a ya ha tlhele nyana ndhawu ka liya ya vo 2K nyana laha in overall ni twina ku the project a yi nga ri that well received vele mhaka ti competition so phela so hi le makumu ka Thavhani yona ku ta jiki yona la hi nga hetelela hi va hi jiki hi yona
So lo ni yingisela valava Mr Post yi na vu DDP, yi na vu DDP because obviously I feature the DDP. Hana magnala de swikota swikota na haleni, as you can see ti kona kwa, ti kona kwa. So ka jikile it's funny that jikile ngikota ku kongoma swa ku stadium sta ze xi humelela kwa xa boheka ku ze xi humelela. So I challenge leyi hosi Mr Boss a nga fika a va nayo yaleyo. So lava Mr Boss a ku ri more like a remix ya liya inani remix ya leyi track leyi ya ma 2K, and then mampanyazi loko ni yingisela like immediately ni yingisela those beats a yi ni tlherisa ngopfu ka ti-beat leyi ta project liya ya moya wa December yo leya khale moya wa December yi nga huma khale. So sweswo a swo kombisa ntsena ku hi nga ku na ku downgrade ko karhi even like even on his sound, even on his sound, yeah, like even on his sound nga fika hlamuserisa tano and stuff like that. So usually hi nga ku I fika a hlangana na yona and stuff like that. So a sweswi movie le ndzhaku ka mall ta hi khe movie le ndzhaku ka mall ni khongeriseni phela hey tin'wana tindhawu ti dume hi swin'wana ni nge zini swo tala mi nga ta ku yeah. So hiyo issue yi nga fika yi va kona ya hosi Mr Post yaleyo in overall ni nga swi vurisa sweswo. So hey Mr Post producer I think loko u ti nyika nkarhi swilo swi nga va kahle. Change nkarhi wun'wana ya tirha loko I ti nyike nkarhi. So Mr Post munhu loyi mi nga kuma ku a nga ti nyikanga enough time ku va a worka on his projects. Vona mhaka so leyi mall hi famba ka sweswi hi ta kahle swo ku ta ze hi fika le stadium possibly. So very come very mad that is it a build or a builders or something di kona la hi tala ku va hi kha hi vona shopo leyi a ti yena ni a ti phone I mean like ni ri ka ti TV and stuffs vona mhaka leyo. So I think we decided Mr Post ku hi mina hi nga yi pakisa sweswo for now ku ri a zame his best, a zama a vona ku i ta improve xinjhani. New sound I strategy xa kahle but swi lava na hi munhu a ri committed or just 140 or a tlhela ka le ka sound ya liya khale ku na sound leyi loko Mr Post tlhela ka sound ya byelani xinyori a lamula nyimpi ni twi na ku swi nga lungi. So ku tlhela le obviously it means I fika a tlhavile na vo Nomonde na vo Mpanyazi fika va vuya ka the production yin'wana ti challenge ta ku mi kuma ku a nga va xavelelangi. So it's a problem like it's a ni twi na ku swi complicated ka side ra Mr Post ku a nga yi resolve xinjhani. So yena sweswi a vonaka swona a endli swona ni nga yi teka xitalo because ku implement a new sound nge vi against swona swi va swi ri kahle swa n'wi pfuna munhu swi va swi ri kahle swa kota ku va swi n'wi pfuna munhu sweswo and stuff like that. Ma vona mhaka leyi swi va swi ri kahle. So yeah I think hi nga move ka side ra hosi Mr Post even then hi khe hi nghena ka J-John hi leyi builders yi va yi ri kona hala ndzhaku hi do kahle kahle ku ngo ku kha ku xota macro then stadium lexi hi nga ta hi khe hi ya ka xona hala ndzhaku. So even then loko khe hi move ka this aspect hi ya ka J-John I release project yin'wana ya kahle ngo ni pause la ya ni nga ti sound leyi kha yi ba ya polo liya yo yi sasekeni but sound a hi love. So side ra J-John project wa yi saseke ngopfu ni yingiserini back to back like project yi saseke from track 1 to track yo hetelela just imagine. So ixi leyi nga ni va na J-John eka lembe ra 2025 i ku i release very late project leya yena yi humese way too late. So it was a bit of a problem leswi a nga swi ndlisa swilo hala se ku va a bit dark and apologies. Yeah so i fika release project leti ngopfu hi leyi builders as ni mi byelaka ma vona hi leya ya ndzhaku. So i fika release his project way too late. So swi ndle ku mi kuma ku yi nga vi that received vona mhaka leyi ku mi ri ku ni yingisana xitukumiso lexi bihini swi ka swi ndla ku mi kuma ku in terms of his side ra dominance ku va a bit of a problem ku na xiphakani nyana la. So swi ndle ku swi va a problem ya in terms of his dominance because swi fika a humesa way too late. So advance to J-John i le ka right track hi mabelo a wa ba hi ku ba wa ba hi mfo the only advice ka wena i fike yi endla ku wena
zama ku release a bit early ti-track ta wena ta ba ku na yin'wana xi trenda nyana kun'wana hambi ri sirha ra n'wanuna swi huyini it's also a good track xa twa loko ya loko mi ni ku yingisela John awara emfu le ka peak sweswi ho nkarhi wo i dya mali sweswi so ku dya mali ka wona sweswiwa ku dya mali ka ho sweswiwa it means i fike i va i ri strategic like even in terms of like mahumeselo ya wena se hali le ndzhaku ka mola le ndzhaku ka mola even hi mahumeselo ya wena i fike i va ri very very strategic yeah i fike i va ri very very strategic if not swi nga fika swi hetelela swi ku hlupha swo i humesa way too late so zama ku humesa nyana a bit early nyana i swona ku yi ku endlekeni ka project leya ya vcat yes it's you again we know but yeah i swi vona ku yi tirhe njhani yi kota ku va yi tirha kahle project loko i hatla i humesa mi hatla mi humesa leya vcat liya so yi hetelele yi kuma ku the project yi kumeka yi tirhe kahle hinkwenu swi twini va ku tshungula mi ti twini amabanja ma ti-track lamiya ma ba like ti very very good ti-track letiya ti very very good and i humese early so loko hi cheka leya 2025 ma swi twa ku vufi yona ku fike ku ri ti-hit letiya va lo tititi one of the best na leya beef leya ko kumita ku ni le ku vangeka tinyimpi but na leya beef leya hayi yona na yona yi kumeke yi va yi saseke so stadium lexi hi le ndzhaku ka xona I think hikuva hi nga ta kuma ku a great view and stuff like that na leya beef na yona i kumeka hi beni ya ndlela na hi tisi ku yi famba xinjhani hopefully hi ta hala so stadium xi va xi ri la xa le venda la liya a wu yi beni beef liya hi J John so release a early ka J John ku hayi n'wana advice hi nga yi tisaka other than ku i fika a release a early i xilinga wa kona i ku i release late se loko a release late laha swilo swi endlaku mi kuma ku yi nga vi that well received mi kuma ku the-views ti fika ti sala ndhawu swi endle na ku i humesa swo swi nga bi ku ri ke demand is strong so stadium lexi as you can see so xi va xi ri la ndzhaku la xi va xi ri la ndzhaku so i xi leyi a nga fika a hlangana na yona se i fika a improve in terms of yeah mahumeselo ya yena zama ku va i humesa a bit early nyana balance ti-project letiya ya vcat na project leya wena mi humesa minkarhi ya n'wina yi fike yi va yi ri a bit balanced hi nga swi vula ta a yi vi balanced loko u kota ku balansa sweswo a hetini swa wa swi ze swi hlupha advice ya wena a yi ze yi ku ri leyi hluphaku a ze ku ri leyi karhataku even then hi ri karhi hi mova hi ya ka xigaza xa ma-2k kwalana hi patsa Bliss boy na Bliss boy na lo wa va ma famba so re Black Myth maviti ya pfa ya fambafamba nyana hi ta le ndzhaku ka stadium na le ndzhaku ka Thavhani mall as you can see la apologies mfo ya hi va fo maba lo ni yingiseni maba the challenge yi nga fika yi va kona hi leyo mi kuma ku ti-track leti ndlina ku i track yin'we ngoko na kha ni yingisela ngopfu ka Bliss boy ni nge cini loko fika yingisa like yi fana na track 1 lani leyo hi gagaxi yini ta ku panzi soft like swi hetela swi fambe hi line yin'we what I'm trying to say ku ri a swi bohi ku mu humesa ti-album I know mi le ka tina ni tetiwa very swi swa ti-sign swi mi nga swi sayina swa ti-vision active it's a bit of a problem hikuva la mi humesa swo tala but mo zama ku humesa ti-single swa ti-project swi endla ku mi hetelela mi kuma ku ntikelo wa n'we wu ya hansi so humesani ti-single mi very very good ka ti-single sweswo a swi leswi hi nga ta swi leswi hi nga ta swi kaneta vo khasongo diaba but di fika di affecta hi timhaka to in terms of the views I'm now low on juice. Consider charging. I'm not sure if you have phone if you have apologies so yeah khasongo i hit yi fika swi affecta hi timhaka to i fike kumeka wena hina hi Black Myth fike kuma ku ti fike va ti tele ti-track laha hi vona na leyi nga humesa na yena loyi makhadzi ko ni koti ku tivula hinkwato in memory no it's a good track Black Myth you see so ka Bliss boy ni nge cini ma swa ku it's a good track yi va yi ri one kahle na leyi nga humesa na Shandesh it's also a good track loko ni kha ni yingisela and stuff like that you see so n'wina improvani sweswo it's better mu humesa tisingela swi bohi mu humesa album a swi bohi or loko ri mi swi twa ku ri ti-hit ntsena album ko wa 5 wa humesa swi bohi ku va ku ri album or EP mun'wini mi rhanga phanda endleni u humesa track ta 8 ntsena ku va a swi tungu taba se na n'wina following strategy swo fana nyana na xexo nyana oro mu humesa ti-singles I'm saying
humesa ni singile bafo humesa ni singile leswo tala leswi i na ku swi ta mi bayisisa swi ta mi bayisisa so leswi nga vulaka xiswona and stuff like that you see I think so ta hi Thavhani ya hina hi a very beautiful mall a yi kulukumba guys ni za ni yi rhendzela so mara ni fambe 20 minutes yeah it's huge but yeah ka fambeka it's not that bad then I as bad then you va yi fambeka I as bad even then hetela Dr. Josh Rimana no yi katsa because mkhulu I mean like mkhulu a yi ediwe ma mkhulu project ni yingisini project yan'we ni yingisini project yan'we ni yingisini swi twini mi fike mi nghena ka electro vhele n'wina munhu la transitionaku ku na track to hlayanyana ni nga twa ku na ku ti kahle va lava khehla mali ka i khehla ni va lava khehla mali ka hi le stadium welcome to Thohoyandou stadium and stuff like that no ni twitwa ku ri track tin'wana ta track ti nga kahle lani ho tsundzuka ni memory ku na mali kane ku na va lava khehla na liya xikwembunyana liya na yi rivalanyana ku yi vitaniwa yini la I think up to 4 tracks lowu yingisela kahle wa zi yi kuma ti-track nyana up to ma 4 nyana so ti nga na that thing nyana so and overall ka ni yingisela la ti kahle ya yi bini dokodela swo swi ti nga ri ku veni ka memory ya mina letin'wana la but a yona yi tirhe so hi le stadium swo ku entrance hala ni yeah entrance it's this side so hi le ka entrance as you can see hi le entrance ya the stadium yo entrance le yo entrance so yona project nga ku dokodela continue pushing ni nga swi vula tani hi side ra wena mo pusha n'wina mi king yo cinca ti-sound so improve ani mi ya mahlweni ni twa project swi ve kahle swi mi nga swi ndlisa because loko ni yi languta dokodela a ni yi languta as munhu loyi a nga competition na munhu you see so since a yi le ka competition na munhu mani voni problem ni nga ku yi tirhini dokodela a yi le ka competition na munhu yo tibela swa yona so ngo continue mi ka competition ivi mi suka na le ka ti-beef because ti-beef swi ze swi endlela ku mi le ka competition hi ta twa hi n'wina swi mi ngo hehe a mi nga beef vo beni Mayengani or Hlavu eka xikantawa na twi hi n'we kwalaha hi to teka marito ya n'wina hi le inani stadium la hi to twa marito ya n'wina swi mi vulaka swona dokodela Joe but hi ta twa hi Mayengani ku swona xi ri mi xi beefini or kanjhani NHC healthcare ku na healthcare as you can see hi swo tala leswi giyani a va kha va lava ku endla muzi la side ra yena ra a kusuhana na masingita mola ni to ku ndleke swi pfalapfariwa swo swi nga ha fambi swona so hi leswo guys swo tala I think hi swi vulavurini lava ni twanaka va fita ku advice vanhu va advice-ni ku va fika va ndla yini ku laveka munhu wo tiyanyana swilo leswiwa na munhu wa mina enhlanyana vona ku ndlela leyi famba xi njhani phisa na lahleka manjelo I'm now getting lost molo yala swo ku fike hi ka right ni fike ni tlhela hala molo yala yeah Xongi my person you are relaxed I understand because a ku na competition sweswi but since ta yi humesa ti-project timbirhi pheye we understand so yeah continue so but keep your head up Xongi rhangani keep your head up because ku ri lesa ngopfu nkarhi wun'wana it's a problem swi nga ku khela matluka nkarhi wun'wana so keep your head up keep pushing project ya 2025 stands as chicken a bit I have to say so but if you keep on pushing swi nga va kahle and so keep on pushing keep your head up ni nga vula tano ivi khiya mahlweni so yeah ku sweswi competition a yi se za yi va kona za ku va na a strong opponent a ku se va na strong opponent to humini to project ta vavasati hi ti-twini but a ku se va na strong opponent munhu loyi for now a heta ku a ta va strong i Nomonde Roger unfortunately a ni to ku ndleka yini hi yena ni ta ze hi update nyana hi yena ku what's happening hi ye a nga nyamalala so yeah so we are done guys phela se hi vuye mahlweni ko laha hi nga sungula ko phe hi sungule kola so we are basically done in closing thank you very very much for your support guys naswona ma ni support swinene vo tala like support yi le henhla mina ni nge zini la ku kaneta sweswo ma ni support swinene guys support yi ve yi ri henhla swinene
fika ni ba pay nseketelo wa n'wina ni vona wu ri henhla swinene na khensa swinene so keep on supporting local YouTube is the right thing to do ku vula ka Mr how much supportani ku vona ti-advertisement a swi mi dlayi nchumu as long yi funa ku ya ka Gaza just support vona ti-ads ti-channel ta ka Gaza just watch ads mi va mi kha mi hi phusha guys ngongona vo hina vo master tell mashuku it's free phela la u join nchumu it's completely free ni ndlela ku munhu a va ri free na loko support xi twisa ku ya supporting this guy out of your heart ma vona hi ku vona ti-advertisements that's it loko yi le hina ad it's not a problem taka break loko ri wa swona ku 2 minutes yi le hinyana humanyani ya kumayana mati man yeah hi vuye masunguleni guys I think for now we're basically done so hi leswi loko ku na mi ze subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe